Clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vekule July ni som pathum sang ni som ni parukania khovel boina chanchin thar langsar zualte ilo ngai thaliangu US le Iran anin be thar le nuwa Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan nimin khan Strait of Hormuz chu thupe kom le ma an khar tian puanga US base omnaram te an be chunjom le bok US Central Command chuan IRGC chuan Strait a Sibras Flex Zarlong MVGFS Galaxy abele ti soin long hi engine room a cheta wangin akal chunjom thailo tia tarlang longa thoktu pakhat chu chin hriat lovin om tia soi thu chua siamin senkom chuan Iran chu ama a long alo be to nuwa inrem na thuthlung an siam memorandum of understanding zom turin hun pe kanile ma se hei hi ati hloting lowani ati Strait of Hormuz sa tengkar pathum be an ni nuwa US and Iran abe chunjom venghal boka Iran sipai munza somlian ka fu ti soin hengzinga hian missile le drone omna munte communication network le surveillance omna te atel US Secretary of Defense Pithek set chuan Iran chuan thutluk na chetaka siama amana pek angai ta ni tina soi US le Israel in February ni somni le pariata Iran an be tuma thi Iran Supreme Leader Louis Ayatollah Ali Khamenei fapa Supreme Leader Tharatan Than Mojtaba Khamenei chuan apa phuba lak atiama Mojtaba Khamenei chuan phuba anti tur ania anlen chuang ei don ti in thu chu asiama tarlang apa thi nuwa Supreme Leader Tharatan ruan ni ma se mi pui muwa alain lan lo US le Iran anin bai tharle nu le US President Donald Trump an vauna ati chu nuwa thu chu hi asiamani amain President Donald Trump chuan truth social ama tha tuma beina ani phot chuan US chuan Iran chuan weibo vek don ti asoya US President nilai tha tuma beina ani phot chuan mishal sang khat chu Iran beina tura in pesa ringin ani tina tarlang thupek bo pek chua vek to ni in US sipai te po Iran ti chevek turin anin pe reng ani ati hemin hu hian Mojtaba Khamenei hian phuba anlangei don ti hi asoi chuak zui ngal ani khovel mit afuk mek na mun chu Gulf ani le ta US le Iran te chu nimin Sunday tlai tangkhan anin kap chun jom lea tuntum chu ala om zual bik le thakhat kalta chia anin rem na siam indona ti topa Strait of Hormuz hongle tura anin berem kha tu na chuan omzia ani to lo tialang chiang le US President Donald Trump chuan nimin khan Reuters sabiak na kansoi sana sa le anla shedon ti na soi atu soi tang chuan US sian hnung tol atum lo tialang ma se Iran lampo an ngoi mai big lo US in an ka hnu loka Iran Revolutionary Guards chuan phubalak ngal an tum ti an soya Gulf ram sang paruka US mun poimo takan kap chenual nimin tlai dar nga Washington huna khan US Central Command chuan Iran mun tam takan kap le ti an puang an thlona an long le an drone te mangin Iran Air Defense System radar mun missile dana le long te chu an target senkom ho tu pakhat chuan heng kan be na te hi Hormuz kong a longkal te himna ta nani Iran hian longkal dan an ti boi zela kan ngoi mai theilo ati ani ma se Iran chuan an ngoi mai don lo ti an lang hal nimin ni zandar kwa vel khan Iran missile drone te chu Gulf from sang an thlok dar ngala an tumber chu US payom na mun te ani Jordan rama chuan buaina om masaber Iran chuan US in aman thin Prince Hassan Air Base chu missile drone mangin an kapa an soidan chuan chumi huna chuan fuel da na tenglian le silai mu da na huna kang chenwala ma se Jordan sarkar chuan an loka phlathei ti an soi ve thung Jordan News Agency chuan Iran missile pali chu an ram van alo thlen main an loka phavek ti an puang tuma an thilova in chia po omlo ti an soi Kuwait po an buai bok Iran chuan Kuwait ram chunga US sipai omna mun pahni Ali Al Salem le Ahmad Al Jaber base te chu an kap ti an soi Kuwait sipai chuan an ram vana beitu an kap thamek ti an puang boka an soidan chuan thilpuak riom te chu an air defense in an mani beitu ka thak wangani an tia ma se oil mun pakhat an ka fu wangin thoktu pakhat ana set ti an soibok khatara po ri na sataka chuak boka Qatar hi US le Iran in berem tu atana
mana sataka la beralo tang thina ni mase tun tuma chuan an him big lo Iran chuan Qatar ram chunga jet siam thanna mun le command center an kap ti an soi Qatar sarkar chuan Iran chena wang hian naupang pakhat telin mi bathum an hliam ti an puanga hetiang chena hi dan kalani Iran hian mo aphur chiang ti in an dem hal Oman le Bahrain po angai reng Omana chuan US long titan petrol le eitur petrin mun an kap ti Iran chuan an soi Oman sarkar chuan an lungoi lo thu lan tirnan Iran ambassador chuan kova anram chunga drone lo thlo thin chu ban san turin an ngen US embassy in Omana po an mi le sa te chu dum le musandama himna mun a omri turin an thil ngal Bahrain po siren ari chengchenga Iran chuan Bahrain Sekisa base an kap ti an soi chumi hmuna chuan US sipai anam thin bok heng zong zong hi ni khat chunga thleng vekani darkar somni pali chung in kap tun to a hian tun tum chu a huwa mazawa anasa ber bokani mase tun in dona hian khovel puma hong na ber chu Strait of Hormuz boina wangani Hormuz hi khoi mun nge chu Iran le Oman in kara tu finret kongzim te ani khovel oil za somni vel chu hemi kong paltlang hian a kalchin chu wangin hemi kong hi a boi chuan khovel pumin ngong atuar ngal zel nimina Iran che dan chu a hoi sen hleya Iran Revolutionary Guards chuan Sunday khan Strait of Hormuz kan kharta tin an puang an soidan chuan long pakhat kong an phal lo na a kal chu warning sotin an kapa atopa an ti chebok thotan nia long pakhat dang po an ti ding le ti an soi mase US chuan do tani an ti let ngal US Central Command chuan exa Iran hian Hormuz si anoblo long alakal thei tin an soi President Trump po NBC TV an komna Hormuz chu in hong sumdon na akalpa ngaya tibok tu soi nge dikjok shiptrek 2 company keblarin anen dan chuan Sunday khan long paruk chia Hormuz an kal chu kar nga chunga atlem ber chumani Qatar chuan anrama long te chu cheri lo turin an silbok atiani Hormuz boina wanghian khovel puminan tuan ngala oil man to chong hal char thotan jingdar thuma chuan Brent crude oil chu barrel khat dollar somsari pakwale poisa som pakhatania 4% in apung US oil po dollar somsari pali point bathum parukani sumdong tu ten Hormuz aboi chon oil man asang don an lo tilok sa ataka alo thlengta heng boina kara hian mi then khatinan tuar boka India sarkar chon anram mi pakhat chu Oman lui tipui kama long an kapa aboral ti an puang long ming chu GFS Galaxy ani Oman sipai chuan longatang mi somni bathum chu an chan chuak ti an soi Iran lampoin an tuar vea Iran sarkar mi pakhat chuan USin masar khwa a ti pam na mun aka wangin mi pakhat athia mi palin an hliam ti an soi tundin hmana hian zona lian ber chu engtin nge top don ti hiani thlakalta khan US le Iran te chu Qatar kaltlangin anin berema ni somruk chungin dona ti topa Hormuz hongle tura in remna an siama mase tuna chuan chu in remna chu achia tialang US chuan Iran hian longa ka pa kan ngoi mai theilo an ti Iran ero chuan US hian min be masa a kanin veng mayani anti ve thung Gulf ram dang te din hun po khir hle UAE chuan anram po na missile an hmuwa wangin an air defense anti chak Kuwait le Bahrain po anin peireng khovel ram len dang te po an ngoi mai big lo in biak rem le dan turan ngai tu amek mase tun din hmana chuan tu main nungtol an tumri lo bok US President Trump chuan atop bera kan chak don an ni ain kan chakang atia Iran lam ho tu thar Supreme Leader Mojtaba Khamenei point nimina apa thi na phupalak angai te soi chuak bok apa Ali Khamenei chu February tha khan US le Israel an kaplum ani chu wangin tundin hmana chuan Gulf borua khela dai theiri don lo tia langa Hormuz konga long akal thal lowa khovel economy in ngata oil man ato chuan kanram Mizoram apo petrol le thilman ato hal don ti nani tundin hmana chuan mi puite chu film khur turin an ngena Bahrain Oman le Gulf ram danga US embassy te chuan an mi te chu ina omri turin an sil indona hiang chen nge kaldon ti tuna hian soi har mase thil chiang chu US le Iran te hi anin pe maidon lo ti hiani khovel hian angai ven reng angai don ani Mojtaba Khamenei kapa thina phuba kan lange yang Iran ram chu tuna hian lungai na le thinrim na ina khatmek
an Supreme Leader Louis Khovel huapa zakai Ayatollah Ali Khamenei chu February ni som ni le pariat sang ni som ni le paruka US le Israel tin an kap luma athin hu ni som li na chuan afapa tuna Supreme Leader thar Ayatollah Mojtaba Khamenei chuan avei khatnan mi pui ma thu a soi chuak athu soi chu atoi ma se an na hle phuba kan lange yang hei hi ram mi pui dil na ni tina soi Mojtaba hi tu nge nia engwangin nge tu na hian aming hi Khovel pumin an soi engtin nge phuba hi lak don he thua hian kan chui kim don ani Mojtaba Khamenei hi kum somnga le parukmi ania apa hi Ali Khamenei ani kum tam tak chung chu apa nunga dingin Iran sarkar le sakhoi tu tenen anin kara na poimo taka thok thin ma semi pui ma ain lan tamlo apa ang bokina tong tamlova angoi ngoi ringa thil timi ani tian soi kumsang ni somni palia tang to khan apa au pato wangin Mojtaba hian ram shwaina tamzo galo chelto revolutionary ga chonen anin po hleya sipai lammi te chuan apa ai na huai jok angai tuana chak zo kan ti thin February ni somni pariat sangni somni parukhan anun adanglam tavek US le Israel ten terana apa chenan kapa chumizana chun Ali Khamenei chu athi Mojtaba po chu chumizana chuan aliam vebok amai le akuta hliam anei tian soi chu wangin thali chung chu mipui mu ma ain lan lawani March niria sangni somni le paruka revolutionary guards te thutiam na hnuaya Mojtaba chu Iran Supreme Leader thara anruata Masia liam damma chu ina aumria aming che in ram aopani Mojtaba chu July ni som pakhat sang ni som ni le paruka avoi khatnan ain lar leta masia mai alalang lo athu soi chu ziakin a Telegram account ada chuaka achan chu aladam thatok lova amaya na alanei tian soi athu soi chu hetiang hiani kapale kan martar dangte thisen hi phuba kan lange yang hei hi rami puite dil na nia athleng ngei turani kan mel martin anti sulman hi anla munge yang keom lo po ni la Khovel mi zalen te hian he na hi an thokang atiani he thua swetang hian thil pathumalang chiang pakhat na phubala khia tumbur ti chiang pani na kema chobin katilowang Khovel midang tenen kan ti don ti nani pathumna hunre lo te chunga chet na aum don ti asoi tumna ni theibok athu soi chu ani le apa vuini kha ani in dot chi ania chu wangin apa vuina huna phuba thu asoi chuak ti nani Mojtaba heng tin nge phuba lak don US le Israel te hi heng tin nge an be don tundin huna kan hria dana hian konga amang don tialang pakhat na sipai manga belet he hialang chiang ber February thla a apa an tha tangkhan Iran sipai revolutionary guards te chu anin peireng July ni som pani sang ni som ni le parukhan an che chuak ngal US in Iran anka nuwa dar ka ruk chung po aral mai ni ran chuan Gulf from paruka US base an kablet ngal Jordan US in Ahman Chin Prince Hassan Air Base an kapa fuel dana le slide dana kang Kuwait Ali Al Salem le Ahmad Al Jabar Base an kap khatara jet siam thana mun an tichia omana US longtan petrol pek na mun an kap Bahrain Sheikh Isa Base an kap bok hemi zongjong hi Mojtaba thu pe nge ani ti sipai ho tu pakhat chuna soi Supreme Leader in thua pe a kan kapa thisen man kan rul do na ti ani Mojtaba plana chuan beile thi voi khat chian ni lo wave ti in an soi wave khat wave ni wave thum ti in thlaeng mo chung be zelan tum an tumber chu US sipai te chu Gulf atanga chuatir ve khi ani Strait of Hormuz khar hei Mojtaba silai chak berani Strait of Hormuz si khoi mun nge Iran leuman in kara tu finriat kongjim te ania Khovel oil za somni chu hemi kong paltlang hena kalti kan soijin to kha Mojtaba le sipai te ngai dan chuan US in min ka pa ke ni in ansum dona kong kan kharang ti hiani July ni som pani khan Iran chun Hormuz kan kharta tin an puang long panian ka bok an plan chu hetiang hi US le athurwal puiram te long chu hemi konga an kaltir lowang Mase China India Russia long ero an kaltirang hetiangan ti chuan US economy a buayanga oil man atowanga US mi puite chu an sarkar an dem don ti an be se tuna oil man 4% in a pungto ben khui chu dollar somsari pakwa ani to hei Mojtaba tan chuan a hlo thlin na bulani
Mojtaba thu soya ke mani chowin kan tilawang ati chan chu hei hiani Iran chun kumsom li chung chu resistance front an siam to chumi chunga chuan Lebanona Hezbollah Yemena Houthi Iraka militia rual Palestine group sang te an tel Mojtaba plan chu hetiang hi ke mani in US kan beilowang kan thural puide po an rama US base an beibokang hetiangan ti chuan US hun tam taka an buayanga an chakna kan chu chedon July thachung hian Yemen atangin Israel lampanin drone a thlok renga Iraka US base bula rocket atlareng he zong hi in ruam man hoya thil thleng ani tian soi cyber la information in do Mojtaba hian sipai chakna chi aringlo cyber in do na po achak hle Iran hacker group te chuan US bank US power grid le US sarkar website be turin anin peito an plan dang pakhat chu thu the darna ni khovel muntina USian Islam Raman beiti thu the darantum social media video le thuan the daranga US dem tu an siam tam don hetiangan ti chuan US chu ram chung lama po buaina atok don ti te hiani nuclear man theina siam he hi hlawomber Mojtaba pa hun lai khan Iran chuan nuclear siam an tum lo ti in an soi thin ma se Mojtaba huna chuan anin ngai tu na adang lam asipai ho tu then khat chuan kan pa an tha chan chu kan chak lo wang ani kan chakhuna tu mai min be ngam to lowang an tia chu wangin tuna hian uranium hausang na chu za som ko thlenga anti sang mek ti an soi he hi bom siam na turani Mojtaba hian kan mang don lo ma se kan nei ti kan mel ma tin an thiat chuan min za zo kang ati ti abul nai om te chuan an soi he hi deterrence an ti phubalak na kong top berani engwangin nge phuba hi lak nge angai na Mojtaba tan phubalak hi fapa ti tur mai ani lo Supreme Leader ti turani Iran rama chuan Supreme Leader chu pathian ayo ani athu chu dan ani apa chu martyr anti martyr thi sen phubalak lo chuan mi puiten an za lowang revolutionary ga chopo hian phubalak kan du hle kumsom li chung US le Israel ten an be china tun tum chu an hroi tu beran tha wangin an ngoi mai theilo mi puite po an thinrim Teran Masad Isfahan khopuya mi pui makta duain an pa an vui an kuta phuba ti le khan keng chu wangin Mojtaba tan hian phubalak lo chuan ading het theilowang Mojtaba che dan hian US ati buai hle President Trump chuan kan soi sadon an la shedon atia US sipai te chu galfan pungzel aircraft carrier panhian da belto Israel Prime Minister po ngoi mai big lo Iran in bom an nei ma in kan ti to pang ngatia US plan chu hetiang hiani Iran nuclear hunan kap le don Iran oil hunan kap don Iran sipai ho tu te an kap lum zel don hetiangan ti chun Mojtaba chu atlom nge yang tin an ngai ma se US ho tu hli then khat chuan hetianga kan ti chuan in do na a sei sot don kan tlom zo kang an ti ve bok China le Russia chun Iran an thlop US sen dan an abo chia an tia ma se sipai nen an pui don lo India le Europe ram te chu an buai oil man ato wangin an economy a buai don chu wangin in berem le in biarem le dan turan ngai tu amek Qatar chu in berem tu tan alatang mek ani Mojtaba hi apa anga ngoi renga chi ani lo apa chuan kumsom thum chung do thei takin rama op ma se Mojtaba chu apa ain anau panga a hwai jok asipai ho tu te chuan kan Supreme Leader in kum kha chung chu kan buai don ti a soyan tia chumi kum kha chung chuan be chol be le don ti nani an cholanga an be lenga an chol le don ti nani mi pui then kha chuan an hlau indona re chuan kanram are thei don an tia ma se then khatero chuan kan pa thi sen man kan rul lo chuan kan za omna bo don an ti ve thung tuna chuan Mojtaba chu aina ala om ria a hliam adam huna chuan an lar tam toang chumi huna chuan a plan kim jok apuan chu ange rin ani bok Mojtaba khamini tan phubala hi thlan theina anilo apa thi sen aram za omna asa kho za omna wangin alak nge yangai alak dan tur po hriat to sipain economy in thuin le atul huna chuan nuclear in ma se zo na chu phuba alak zo huna nge lo thlengang ti hiani US atlomangem Iran atlomangem khovel pumin kan buai vek zo kang tuna hian chan na chu tu mai nan shelo kan hriat thei chun chu July ni som pani sang ni som ni le paruka in the one tan le to ti hiani intika nge top don ti chu hunin ala shil don heng thu te hi Reuters AP Al Jazeera le Iran sarkar thu chu atanga
la kho mani Israel Army Chief of Staff Lonit Mosi Dayan an Israel sipai tele Israel ram sarkar indona a local puichin dan chanchin bengwarnan in ngai thak chunchom le lok teang Head of the Operation Branch hian kum khat oma Mosi Dayan achu hem hun chung hian an sipai te ti chak le zual du naril ru an lian hlea an din chanang takaram tana tangkai le zual turina duwa an zalen na indona ral thuam be tham takin sipai po in buat sai felman lovin indowan machona anram thar lo piang anram thar chu apiang lo teu hleani ma se alu lul na tlom tum lo na nen anan tran chuan ne na chuan be sei phak ba ka ro puin an changta Jerusalem an hual be tlata wanga an mangang chuan tleirol pakhat chu thile thi ti in Ben Guriana an Prime Minister nena an hual be na ta phut chuak ruin rifle panga tal peturin avadila annin an lo nei silo amang ang ve hle anianga parorum po amit tui atlave hialani kha ma se chu tengkara chuan arab khotam tak an lak belta zoka Mediterranean tui puya juda ho lu vekemo tha chimi veka anin le lo nei sak an tum kha nia hei wang hian mitam tak an tlan che huma Israel juda ho an thi zo huna anin le lo nei sak an tum ni om takani masian mani zok me ko in an tlan cheta ani kha juda ho line anom na pianga mu sid le endong an tuar na sa emema har sana chitin reng ne ji ho phei chuan ngai tu na in aphak lo khopana sa urhlum ka hlum lungin tan ti vel te chu eng thamani lo dam lai reng soi sak na na thil om lo thleng an tuar tira an re thein an khongai thak ani top mai chung zong zong tuar chuaka anrama lo kir le te chuan anram an hmanga in an ngai ngoi ani Arab lamril ruero chu alatlom haulova antum an thul hek lo henghun laya anrama lo pem lu te chu har san na tin reng paltlang to tu te an nia an nei zong zong chanin an lo pem lu ta kibbutz le musaf an ron dina anram an lo thlen hian kalkonga an nei zong zong an khoral zo to thin boxia chuti nak alain indona hau tak anhan ma chon le ngala chuba ka an sum le bu le bal nei chun te chu lo pem lu tharte tuam hlom nan an lamang zui le ngala an tan tha thla thiang lova kiltin mai mel maram ania wangin ven himna lam thla tham thei ani der bok hek lo an sum nei le an tha chu helama hian akal na sa hleani heng te wang hian sipai te point ral an belo kara khothar din tu ho chu an theyang to kin an pui reng boka an zawain an hain an buai tlang ani heng ho pui tu zinga hian Mosi Dayan po abang big lova hetianga an buai nek lai hian Mosi po Head of Operation Branch of the General Staff atangin December ni ruksang khazakwa somngale pathuma Chief of Staff akai sang chouta Israel sipai zong zong te ho tulu anitani an independence or like chuan an sipai te an tha emema kumni thuma lo liama ram aral muang ve ta deu aniang an sipai ho te po an loin thla da ve ta dewa officer tam takan chuaka sipai thaber berten navy emo air force emo an zom sana lo pem lu sipai ron zom thar te la chuan engma thiam an la nei silo unit ho chu an chaklovin ral thuam an nei chak box si independence nuwa buaina lo chuaka an sipai te che dan nep talutuk chuan ramri po an veng him zo don lovina langta kumsang khazakwa somnga le bathum kumtira tangin juda ho 12 thina alwar le tran ta hlea ram chenoma arab ho omte be chana lo lu druin mi te an phil le ta fowa chu hom hen mitura an mi te che dan chu ane pin mi pani khat an wathata an wa hliam nual hian an lungoi maya thil ti sual tu tak a phuba an wala lem lo thinani mosia chuan chung ho ril ru ti danglam chu head of operation na poimo tak ni na ngaya chu chuan sipai te inen kol dan ti danglam atul ti alan tirani thil chi sang sipai puan suk na ti bawa civil dam do in trom puile an chauka thil ti thlem te chuan an sipai te tan summan tur atipung nge yanga chu chuan an na tho atitlem chuang don lova chung velai chuan an sipai te ral thuam hang tu te lam zok hian ram thenoma tanga ron be mai thei reng an nia wangin in ral ring renga anom theina tur chu apoi mo hlea engtin nge arapho ral laka kan himang ti hi apoi mo hle ani
Indo na lama IDF chakna chu sumti tlem chuan anghong phadon chuang lova chung tipui tling tur chuan thil pathum an mamo ani pakhatna sipain anna ti hlo tling tur a englai puwa thi huama in rin reng pahni na Indo laya sipai officer omna mun le anna chan pual anin be hun chunga hliam le thi tamdan chungchang te ania chung han ti danglam te chu har sawak lo tur ni na lang mosia chuan an commander ho te chu a kova heng thu te hi a cha hloma officer 2 anna chu ati thei don lovin in soima se tu nuwa chuan ami te azad ve an thito ani lo chuan oi sak lo tur theilo ti ni ma se anna zo tura hlotling turin mishing tha engzat nge sen to ti apoimo zok sipai ten an be thengang to lo ani lo chuan be chun zom zel tur asoi bak te po chu a mela alang chuak hiala ati tur an zo theilo ani chuan thu zo fia an ni photanga an hril fia na alungoi tok lo chuan bana hnai ti na ani mai mosidayana head of operation ani laile magli fasies chief of staff ani laya anrem ruat pakhat chu force 101 dinania he force midang zong aya zirtir na pek that athule atakin ram rivela har sana sang sang abi ka chinfeldan zirtir te ania ram ri kana operation nei thin turan nia an swai du pa commander chu mi huai sen lutuk mosia point angai sana adu major aerial sarona nodan komana om lai puwa intelligence officer ni thin arik tia kowani he force din tur hian mei sangkha zakwa somnga le pathuma ruam hanna anron siamin mosidayana chu adu lo lama atanga achan chu an sipai te ti chak thei tura arin lo wangani mase chung ho chu anhan chatak taka an na a lo cham thin te ta na en ton tur thatak an lo ni ta jok January sangkha zakwa somnga le palia chief of staff ani malokin force 101 chu para ho nen anin finta arikapo an commander ani chun zom ta zela hunenge moti chung chu anni ho chau hian melmaron be na chu lo chang le tin ramri pelin an bele thin ma se he na hi unit dang po an tho tir ve ta thina force 101 hian hoi sen taka che in midang tan po en ton tur thatak tak an hu chia heng ho na tho tang hian unit dang point an na thowa an lo cham chan ron soi tur an nei tlem ta hle mai mosidayana chief of staff a anda achin chu Israel Defense Force a din mun sangber pyramid chipa omta chutiani chuan IDF a napoimo en fel le bo zui zung chu anha ada topa tuna chuan ti tura zonga a hmuwa piang ti dan tura zong boka chief of staff napui ber chu sipai in rel bol na lam khoi ani zoka hebaka hian mosia hian khol thil lampo a khoi boka mishing sumruwa man ral thuam in thuam changna le choi ka nang te hi a khoi ber thin chuti lai chuan fil a sipai na thodan lam chu akuta om tlem ta ral ka lam nen chuan ain hlat ta tial tiela fil na chu filami te rel le ngai tua turania hun hladewa mi te le ram rena ya mi te nen chuan anin hnim hnai thei ta vak lova an commander tena thil poimo anron report atanga ti tur lo ngai tua sak chu anha ani don ta ni sipai lalber hanni mai chu asangin indu theidin huna ading veta Masian Prime Minister Ben Gurianan akokia chief of staff reng abel saklai po khan han phur te hluaina anei chuanglo chulamai chuan amo phur nain adel ri zoka inlom na in khom zoa chuan cabinet secretary chuan athui hruai te lam ai ma in hoizawa zaoma mosidayan thar cher turin aron fuya ani chuan ke mosia hi danglam na siam tur kanilova chief of staff in a mel mang ati danglam zok dona lom ti in a changani korsut nal takin thui sak ani satlia mailova sipai ten chief of staff thar annei ani zok anha han chil phat atangin thil ti danglam du sipai kalmang sipai anreng niam awanga da niam wakte chu tha tilova inlom na in khom ti tlem a molcho ka kalpuite sipai officer mun ol chu independence war laya chetha hoi senten hena pek tha ati boka chief of staff nungzui tu ADD kem chu chief of staff na chu ati bowa a office chu amana lowa dokan tamle ro pui deuh te chu ala chuaka head of operation ani laya adokan chu alaluta chief of staff room lian thatak thin chu conference room a aleta
field atanga sipai local ten chungnung lutaka anron mu adu lova tin sipai te chu headquartera le mundanga omte anom na mun in thlawanga lang chu athalo ti ngai tu ana nei ti radua sipai mun en diktura akalte hian a chawve hle thina sipai ho zinga leya athu vea an balangin abal ve mai thina ni zana asipai te anin rengem ti seturin atlo thuta chunghuna chuan ama chowin ain khal mai thin command headquarter senior officer mo phurtu anomem ti te sipai outpost duty holam lo biak te atum berani thin che chuna chungchanga harsan na om rengin head of operation te platoon commander te le unit commander te po amuchin boka hetiang hian harsan na omna huna pianga achan le asut kian na ngai tu thei turin akal thina officer a staff te le secretary le aburia te chuan sipai lal aya an hnuai lam te abiak na sata wang le atlo fowa wangin anin san hlei dana asang lam te apal jun ma mai nan ria mosia chuan angai dan chu a thiam hlena ati dan chu thlaka tum chuang lo ache dan hian reng niam berle sang berte in kara dai dang tu asiam chuang lo achan chu mi biak chul ati chu muang chang lovin engreng po ni se biak vat adu thina midang an aya chungte angai chang man thin lawani hei hian har sana sut kian thula huna pot toy ani ti ngai dan anei ani kumsang khat zakwa somnga le pali kum hi Israel ramtana kumhar satakania Prime Minister Ben Gurion Mosia Chief of Staff atana alhan kai nulok December sang khat zakwa somnga le pathuma banga Negev kibucha de bokara achengta Foreign Minister Mosi Seretan amun alwa Pinhas Levon chu Defense Minister Tharle Masaber alonita ama chuan hen ha hi Prime Minister in akop thin khania hemi hun hi Prime Minister na le Defense Minister na misrangin anchel hun masaberani anni panhi Prime Minister Mosi Sereta le Pinhas Levon te hi ngai danin ang lotak mani du dana kaltum ve tlat mi an nia British sarkar in asipai te Swiss Canal atangena la chuaka USA in Arab ram lam aron jim chan boka chu chuan sipai lama Israel apui thin na chu Arab lama a her koi shet don ni in alanga ai gopta chuan Israel thil phur long Gulf of Aqaba a an kaltlang thin na chu akhara akhir tul boka Security Council in kumsang khazakwa somnga le pakhata ai gopta chu athilti Israel longkal aphal lo chu hlip turin atia mase ai gopta chuan Israel long nilo chokal aphala kumsang khazakwa somnga le pathuma phei chuan Gulf of Aqaba chu ai gopta chuan akhar tamia Israel ram chunga chuan firfiak te lut ruin tualan thata kong antinoka Israel mi te chuan thinglu bula zong danang ni in anin ria an PM Mosi Sarat chuan thuwa in biakrem dan kong aw ma beisaya USA hian Israel hi sipai lama ron ti chakse UNA Egypt chu Israel tan Gulf of Aqaba a kong hon sak turin ngen sakse ti in ma se heng po hi UN in angai tu chumin Russia in aveto mangena dang le sia chu wangin Defense Minister Levon chuan sipai chakna man arot vele tathunga Sereta Prime Minister nita hi Levona hian aril ru in apom lova Foreign Minister lanirenga angaya thil zong shilvek du lova an operation nei te po hi newspaper a achiara tangin alo sheve chau thina ni hetiang din huna chuan mosia tan na tho har salea kumsang khazakwa somnga le pali jun thla lai hola Chief of Staff ani na tanga ban na athelu alo chulta Defense Minister Levona hian athu adu lutuk deu ni in alanga a senior officer te Ron Lovin amadu dani nakala mosida yanan teng nei bela sipai changna thuam that arot na chu rem ti Lovin heavy mortar le in ven him nalama defense sum chu akwai her tadaya hemi chungchanga hian Chief of Staff nena soidun po adu lo mosida yanan ban na athelu dan ber chu mosia achua kemo ani lo chuan Levonan anha tho dan kalmang thla kemo atul tinani anin kar chungchang soifer tul chuan Levona chuan mosia chu choya soma anin sia thiam lo na chan chu midang aputa a mel atangero chuan har sana siam zel tum mel apulova mosia bana lekha chu da tha asu chu ani zui ve tamaya
cho ani kham chuan anin chibaya an har sana chu akiang ani tamaya kuang bang claim ero ala defense minister le prime minister in mu thiam lo na chuan defense minister chu mosia chuan an hai deu zok a tum khat aya tam defense minister in sipai tir chu arota chief of staff mosia chuan fin thak lova asia ta wangin a khapa ani panni in millo na dangle chu independence laya special service andin foreign minister nuaya tlathin wangani bok anua sipai pa ngai thunei na nuaya da anita a defense minister levon chuan chu man tangkai achak zeka mosida yan chief of staff ero chuan ral mon lai chuan hle in chol se in do huna man tangkai atan adu thung levona chuan chief of staff telova an officer te mu fo adua mosia ero chuan an officer te chu phim khur turin ashil thunga kumsang kha zakwa somnga le pali july thalai hall kar thum chung iwe sea an sipai te tlo tura mosia akal chunga thil thleng ven himna lama che chualna anti mai ai goptaram khopui panni kairo le alexandria kongdal an lo siam chuania angong chu asiam tu te mi som pakha chu ko ta trial an nia athen chu re taktang turati an nia poile zwalta chu an jinga mi pakhat ain tiluma pani te chu january ni khat sang kha zakwa somnga le panga thiam lo chanti ran ni hemi chungchanga hian israel mi puite thin a thong hlea he thil ti tur hian tu tir nge tia an han zo chuan minister in tu ma ron lova tongka a atir thu an soya levan aero chuan pha in an mani thuwa ti an ni ati ve thunga rorel pol mapai chuan levan a chu in nuk dok turin an tia an sipai senior officer pakhat po an chol tira ben gurian chu defense minister lo ni le in february ni som sangkha zakwa somnga le panga atangin saretanen an thok dun le ta ani heng mai ba ka hian mosidayanan army chief of staff idf israel defense force army chief atho chung hian thil thleng tam takawma chungsinga ngai thak nuam le lar zual then khatte hunrem changa kanon tar lang le do nani